Holy Ghost fire, shali batata. Fire, stronger than Holy Ghost fire. In the name of Jesus. Amen. Ima mvumba zinalani nyangwazi mwende sisi weni mvumba ina muna gari moto kwa kwini njinga ya moto muli naye yakaparasa muli jeshirisha zambo mkuti mvumba ine tema nivo ina mwafarira ine ina mnafarira ine pana mboni kuti na mvumba na rongosi Korana kona mumukonikira imwe na mukonikira ine pana mbamu nipalele mazi ya shtemu imwe na mbamu na revo inu inesona ine na revo yani wana rumila heni hembro watenge na ukumba kwa inu tema hii kuna zambu Senang di mana jalan bos? Di Masabang. Kamu kau yang pun? Kau pasti pemakul ini. Oh, yang jago. Bos. Oh. Oke, sudah balik. Baru pasai. Yudun pasti nambah ya. So ningiza kuimba kuingiza Suwese balichi. Uzamu sana. Ndicho. Naunga shamba. Mwende makora Shamba. Ndicho. Usanga mwanarume? Ni usanga mwanarume ndipo ni kumulonga kale watu wazengo za mniona. Zinake nje mwana. Special. Ah. Uza kumuona pala wafika. So mzomerengana ari makutana ndama. Oh, kachinoka ngosi. Ogo. Ya. Njira. Njira. Mboni. Wewe ndio mnyane mkana. Ngani kumwona nipo imwe. Yafu kushitika. Kwe nanga uli bebe unaona kuti ngushibira ukazakaya kuti nyumba undapangira ndi. Ndinashagurira Undapange byose be. Okay. So munga promisira gamoto naile kamba waro hapo ngushibira so nchito hapa nje makandine bwana confess. Ya so nchito nawo so izakale huko bantu wanyako kumba kutingeni kakapangira tunyake. So tie nifike pa banki hapo ngatoa kakandrama kuti usakalete nyumba na kula chakula. Okay. Nyambani nikusangenge? Nditu maonekero ya kupusisika. Mwana rumu ngani wakansunga poine yuro. Msunga nayo muno ofumenge. Mwana rumu wakansunga ndine hapa mwaona kuyo kutwa mdiro wa drama kubanki. Uyu wafumenge chikuka mwana rumu yura para wazenge muno nevini mavengi. Mwana rumu wakanikumba yura. Mwana rumu yura ni manyingi ndiwanga mzomera waka ini. Ayai. Yo wazamfuma.